Юратны кураганым, пөр халық пек бұрнас тезесін, пирін яланақ бір-біріне бұлышмалла, бір-біріне ыңғанмалла, пір жымыра бұғынмалла. Аякра бұрнаган жываш семде, палла құнда тыван жершін тұнзықлашшын, құнда келзе күрашшын, құнда келзе тыван езембе чунау жашшын. Шанбада пирін паян, пір халық пек бұрнас тезесін, аякри шузыне шивыл хатмалла, туслых кеберне хывзақтымалла. Анатолий Никитич изегильне курма сюжетсене юттывы канал сирімбада шидерестезе тұржать, сире тебір юру базавындараппыр. Паллахинде Анатолий Никитич візене бере кам юргаза баратха? Ну, паллахинде янда шушкан. Юрияди вара пурынасче савынза. Оның гивине кам жирна, езір жирна. Смах изене вара кам ергелене жи? Галина Скворцовынсы везембе кебелере кульюры Анатолий Никитич. Апла болсасын юратны кураганым. Хали бир, сиринбе, пурде бірле, тебір юритлесе савынатпыр, пурынасче савынза. Жидит хакламас бір пурын малый пульжула, Эмеритмине сисмес бір яшлықта юлать хыжа, Саланасче юрюласче туссен белу языче, Эмер пуранасче талапа гириштерзе, Саланасче юрюласче туссен белу языче, Эмер пуранасче талапа гириштерзе. Жидивіш сір хаклап бір шутчандалат парнине, Ялашсан гана жуглап бір чалда живат полныне, Заланасче юрюласче туссен белу языче, Эмер пуранасче талапа гириштерзе. Шавжавак шуземер деші савынсан да күллянсан, Улать пураныш хаваже унжын хамыр дарышсан, Саланасче юрюласче туссен белу языче, Эмер пуранасче талапа гириштерзе. Шунданақ паян юрлат бір шақтулы керегере, Таван сене ғырзулат бір пурана гириштерзе, Саланасче юрюласче туссен белу языче, Эмер пуранасче талапа гириштерзе. Саланасче юрюласче туссен белу языче, Эмер пуранасче талапа гириштерзе. Саланасче юрюласче туссен белу языче, Эмер пуранасче талапа гириштерзе. Эмер пуранасче талапа гириштерзе. Юратны кураганым, ибир чавашенин пулдарулы шиннизем кыларым куратпыр. Ана эбе Альбина Юрадусович, тада журналистерце бурадып. Шак кыларыма сиримбада жидерістезе, Анатолий Никитич нумайдырышы. Шағынбада вол паллагинде шак кереген хуши. Онба бірле, onun юратны можере Надежда Ивановна да паян пиринбе бірле шаксыдел хушинде, волда сире чунра бухын мүнбур пуянылға парнелестезе шаксыдел хушинде чунне ушире, паян пиринбе бірле яндаш ушканын тибер бигисем Оля Тимофеева, Оля Терентьева. Юратны кураганым, яндаш ушкан тада Анатолий Никитин инже жула шургунне пушламышын дедухса гайры. Пілет пірінде шургунне шутчандалығын ти илемлі тапхыры. Шургунне евесем шульзе гларашы, тенде чечекленет, шапшур шешкебе виденет. Шургунне шердебінден ежел гурукта тапсадуғад.
Паллахенде чун юрлать. Анатолий Никитин да шургуне житсесін яланақ, шургуне юрыне юрлашын. Шанбау чыдай мазыр, шургуне жинчен юрыгы велене. Терезеги? Чапла терес. Анатолий Никитич, шак шургуне юры епле журалныне берек сымақ пагалаза барай мырши. Шучандалгын кашни самат некодар тагварашын. Хелле бір хелле жинжен юрлапыр, шургуне жинжен. Шулла шитсесен бара, шулла хи саматсене катарда прахамар юрасенче. Шак юрда шамбеге шуралжы пидигриштагары Василий Иванович Давыдов анатри сырдизем. Шургуне бешігін. Шана теп вырна худымырда, палағынде вот шамбек юры шуралжы. Пилилайық. Шургуне яланақ юраду ба тачы жиғынна. Тересведе. Надежда Ивановна езір хавырын мұжыра яланақ хавандарза бұрадыр. Она шенеренде шене юрузем, ширма, шунат андарадыр. Шанбада шургуне юрыне жирны жүхне еплерех езіріна ошысымақ сэмбе хавандардыр. Шакын шенден перекалазы барырға перегураганда шакна білсе савындыр. Ошысымақ сэмгалан ненстумасты беп. Антон Никитин шургуне тема башиханна юрусам пите думай. Шургуне баллах был, шенелек, шургуне был, шучандалык чарелзе бурать. Чунда шучандалык кинеле дурданать. Шургуне был, шамрак сембешиханна вектуинать бана. Кебе шуральчите Давыдов анат 3 сабвисембе шихандардымыр сабвибиде келеші. Кеб вибе самахизем вырна ларчеш, халық пиде ежынать. Эбесире Надежда Ивановна түлетсегалашын. Ман жутпа шургунева шамрак семжин жешан жахмар, шургунева пириншинде, шулланны шинземжинде пиде білгерішлі. Эбірде шургуневе бірле чырылетпір, пирин чунзенчеде шене дуемзем хужаланашы, шене сывызем журалашы, Паллагин Анатолий Никитич шене көвізем де хайланашы. Шургуне болнышын эбірде баллах саванат бір пирин черереде яланақ шургунне пулдыр детпір шамрықлық бірден аяққа андардыр десе шағымбек кебезем жүрілашы онын. Черезек қалары пуринбеде жығынны бол шургунне. Шургунне чуна шамрықладать, эбір бара яланақ шамрық чунра. Яланақ шамрық. Шамрық пулас келетте, барлас келмейс. Вадылмас пыр қағай, бұрнат пыр. Қада шене юрызем ғайлат пыр. Шамбек өде шене зывызем жират пыр. Чывашла. Хамыр жылгебе. Чываш пентатоникине узы гурза. Ют чыржив кевизине вырламас пыр. Тересведе, кашнис, кеве сирин чунран, чывашлық туемебе халғалан задуғать. Он би хытланман ба хытланмас бірдіма мағашны едешім. Тересті бар. Енженде бір хамыр шамрық сине, хамыр халыға, чываш пентатоники бе ширны кевезене парзаға бармазасын, бір ют халық кевезенбе хамыр халыға хамырдан пестерет бір, өзіне ют туза ғурат бір. Күна терес қалады. Анатолий ядарлы пәлі үйіне композитор жұтладады. Үтті ют кевезембе, узы күрма шутламаште, хойын профессий жайне ол, хойех тытса бұрад. Оның хойынчен шуралса, шыранза дұқашы юрызем. Бірін шақ юрызіне халық пәтіне жидересі бірін тілді. Акконда бірінбе бірле иге жамрық тиберке, иге олелар ашы. Шургунне юрри візен жөнезенже еплере халғалану жудатныне пілес кілетманын. Айдырға шағын жінден чуна ұжар. Шак юры пере пиде савындарать, халгаландарать, пиде ыры туемзем, журадать переншра. Палах юрады, вайжығынды білдеп бірғанде. Юрлас келет, чапла, ташла. Юрадаста келеді? Юрадаста келет. Шамручне палахыне юрадас келет. Көшес келет. Шак юры батададатлары халға савындарас келет, юрлас келет, шургуннене тададайтларах туйза елес келет. Паян урамра шыпталып шургунне хужаланат. Умушизем шапшуры дедикре. Шыптиксем юрлашы. Пурде кайыксем ева жавырса чебе галарашы. Пурныш малаллах тызылать, пурныш илемле. Оля санын шургунне чунра еплерек туемзем ежереші. Шургунен девыл паллах шөнелех. Шургуне житсесіне бір тада нумарах юрадас келет перен, савынас келет, шинзембе галажас келет. Маншутпа шыне шинзембе палашны девыл нумарах шургуне бұл заердет. Херзембе де, качызембе де.
Мәшін дезін пұрде ұрамаду ғашы, сивихел илықтарса жидеріне жамрықсене, візен бұрде адыл хіріне левас қашы, ұрамра шүтшандалық пакелензе бір-бірінбе шығы ғалашса ұдашы дірзеге? Шапла. Чүргінне сана чүн дяла дұрдади? Дұрдать ман елда. А тебя не бұрнашы, візен батне ман палақ ялнақ казе жүрес келет. Эбі паянды қалир біле ялдан келдім, вас казах. Ялда шандалық пизелайық, комалла вежех ежерет. Шемірчурны бұлғанде. Шемірчурылны сиренде ежерет. Сарла, А тебя не міле бұрнашы елда? А тебя не пизелайық бұрнашы. Анатолий Никитич падинде яндаша юрганышын хибірдеші. Візен пиде завынашы. Анатолий Никитин бала Надежда Никитинна візен пиде пызык тавзымахи галашы. Візен ман бала мұқтан задарашы бұлі дезебе шанадып. Оля, санын дывану зем вара, жубаню, эзі янда жушканра, юрланышын шунатланашы. Мана тебя не деш унатланашы. Візам зарбушне тван земде биде савынышлы ютв каналба бере пықсаларашы. Бидилайық, шалынба, чаваш сем күрт чырдезе, сиренбе живықрақ палаш чырдезе, сирен жүнра еп туемзем хужаланыне піл чырдезе, ебір шаққыларымзене қадырлет бірде. Ебір шаққыларымзем урлы, пире юрадаган чаваш сембе живықланашын, візен шуғыш кымыл не білешін, хамыр жүнра бұғынны, мен бұр шуғыш өміде візен бат не жидерешін, шақ шиғыну кебер пире тыван халықпа, тада да тажырақ шиғын ма болышать. Келеше дери? Келеше. Менех юратны гураганым санын тыванузине, санын шемюне пирдень пуринтенде, пиде илемле шурхи салам. Хали вара пурде бірле, эбирде, эзирде, шургунне юррине итлесе савынар. Чихрам, щиже десре кураграм. Асавный жем, шунсавный жем, ушка есть чуретине. Кильчеыра, шурбне. Асавный жем, шунсавный жем, ушка есть чуретине. Кильчеыра, шурбне, и городской удамне. Шурбне, парни лицкой илемне. Сортарышынче чулбашы, ирекле ургамаксы. Самбат наши штурда наши, мана лажа туемзе. Асавный жем, шунсавный жем, ушка есть чуретине. Кильчеыра, шурбне. Асавный жем, шунсавный жем, ушка есть чуретине. Кильчеыра, шурбне, и городской удамне. Шурбне, парни лицкой илемне. Шурбне,
Иратны гураганым. Явынсан вренде вишленет. Пире уйырсабаны вғытта вишлензе бұрат. Шаунбада бир пире уйырсабаны вғытпа узы гурса, сире баян, иінжетре бұрнаган тыван зембе, суркутра тепленне, чаваш сембе балаштардымыр. Кыларымры сюжетсене бідімбе Анатолий Никитин ядарлаза, үргенмезір, қадірлезе келіне, езір тыван ела ергене, тыван челгене, тыван юрыгеве, юрадаса, ежынаса, шау туйымба бұрынаса ебір эненетпір, шанатпір. Пирін телбулу ку кыларымба вишленмест. Анатолий Никитин инже журан тада нумай курма сюжет изегилне. В шавын бегех аякра бұрнаган чавашсен бадинже, пушкырт шыржывинже де бұлзагурны. Шидес кыларымра ебір зире шак сюжетсенбе палаштары бір. Сиринбе сылбулашнымай вара, ялан хилле ебір зире кынгывак тюбе, чунсенже шургунне, икселми юраду, шылгушран тапсадыраган туслық сунатпыр. Яланақ пиринбе бірле болыр, пире манзан гайыр. Ебір шаксыдел хушинде ларагансем, чын чываш чунлы чываш сем. Ебір сире юрадатпыр, ебір сире хизеплетпір, ебір чывашлық тымаре, никышанда андип тердезе, пөдем чун хавали бедрышатпыр, чывашлық тымарне, шенеренде шене чываш юрризембе шывар зақтыратпыр. Кыларыма вара эбе Альбина юраду сывыш тада журналист ерце бұдым, кыларыма хадырлегензем, Эзир юрадаган, хизеплеген Анатолий Никитинба, Надежда Никитинзем бүлжеш. Пирен кыларыма яндаш ушканин чибер херезем, Оля Тимофеева ба, Оля Терентьева худшынжеш. Хамырын кыларыма эбир тепре тілбуытен юруба вишлебір, тарғашын. Пире манза ангайыр, яланақ пиринбе пірле болыр. Эбир вара сире яланақ хамыр юрадылы терезенде упрыбыр. Передача «Невещение май» и Берьяна шамбек самасын голапар. Эбир сиринбе сы булашмаспыр, эбир сире калатпыр, тепретел булычен тусем.
Савында маркама дулечен, ыранчен дузым зем ыранчен. Сирин беде бредел дулечен, ыранчен дузым зем ыранчен. Савында маркама дулечен, ыранчен дузым зем ыранчен. Сирин беде бредел дулечен. Ыранчен дузым зем ыранчен. Савында маркама дулечен, ыранчен дузым зем ыранчен. Сирин беде бредель дулечен, ыранчен дузым зем ыранчен. Савында маркама дулечен, ыранчен дузым зем ыранчен. Сирин беде бредель дулечен, сирин беде бредель дулечен. Ыранчен дузым зем ыранчен. Савында маркама дулечен, ыранчен дузым зем ыранчен. Сирин беде бредель дулечен, ыранчен дузым зем ыранчен. Савында маркама дулечен, ыранчен